ni shesheni ya Inooro TV. Mamwe mamaria tukuharireirie Inooro thaa ithatu. Ruhonge rwa ugitiri ruhetwo ciumigire gwethana na ibaramari iria iranyamaria a Kenya nenda-ini. Raila Odinga gutwara kabini cia ngwataniro ya Azimio kaunti-ini ya Kisii akioria aikari igukamuhe kura. Munini wa president kunyita ugeni arutani ya university akimerira kurunga ruhonge rwa githomo aiyukia utongoria. Na borithi a Ongata Rongai Kajiado marethana naye kwirwo maroirwo ni CCTV makiya mucii na kunyamaria mwene kuo. Ndakugeithia muno hwaini wa umothe na ndakunyita ugeni thiini wa mohoro maitu ma Inooro thaa ithatu. Rito riakwa ni Winrose Wangui. Mmemerekia witu na ruthomi rwa ciiko ni Stanley Kenyanjui. Na tukiambiriria ni ati President Uhuru Kenyatta ahete ruhonge rwa ugitiri wa thiini ciumia igiri rubange mitaratara ya gwethana na aria makoretwo makihuthira njira cia wara mitambo-ini ya ukinyaniria kuiya muingi mbeca. President aritie thutha wa kuguria mwako mweru wabici-ini nene cia DCI faraini nene ya Kiambu uria wina wa abici cia gwika uthuthuria wa wiki nae makihuthira mitambo ya kiriu ta uria Jenga wa Wambui aratariria. Nigogona ria kuruguria mwako wa kiriu wabici-ini nene cia DCI barabara-ini ya Kiambu ritongoretio ni President Uhuru Kenyatta, Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i, munene wa borithi Hilary Mutyambai na mutongoria wa DCI George Kinoti. Mwako uria urehete wathi mweru mihango-ini ya uthuthuria ruhonge-ini ruu amu wina mashini na mitambo ya kiriu ya gutafanagia mihango iyo. So this is therefore a milestone achievement. Through the ultra-modern facility, our shared commitment to unraveling capital offenses such as murder and robbery with violence and combating emerging and transnational organized crimes such as terrorism, drug trafficking, illicit arms trade, counterfeiting, smuggling, and offenses against wildlife also gets a monumental boost today. The security sector people in this room know where we have come from. Your Excellency, it takes leadership. Because of your vision, when you took the oath of office in 2013, many of these institutions and things we are talking about here were non-existent. Some of them people had not even thought about them. On behalf of my colleagues, the entire National Police, thank you and may God bless you. Today, we join the rest of Kenyans in celebrating a milestone. Wabici cio ciina honge 10 cia utungata wa DCI kioneki kiria kiambiriirie wathani-ini wa President Daniel Arap Moi no gitiakinyanĩire ona wathani-ini wa President Mwai Kibaki kumana no ungumania no uhuthiri moru wa kigina kiria kiigitwo keheri kurugamirira wira ucio. Do direct that the Ministry of Interior jointly with the Ministry of ICT through the Communications of Kenya Universal Service Fund to come up and to inform me within the next 2 weeks of how they can further strengthen the capacity of the cybercrime unit with this laboratory that we have just seen here. Kurigana na Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i, thabari cia gutwaraga ithimiri irabatara uthuthuria wa gi-science nja wa bururi na iguthira amu gutirari na mashini cia gutabania mihango iyo bururi-ini na kaingi ni riria iratwaragwo bururi wa South Africa. DCI makienjera wira wa kuigana mashira-ini matiganite. Because the song about sending samples to South Africa is coming to an end today. The song about a file has disappeared is coming to an end today. And the fact that we are seeing Kenyans in all the stations we have gone to this morning, Your Excellency,
there isn't a single one of them that is manned by someone who's not a Kenyan citizen. The fraternity of the National Police Service, you have made us proud. You have taken us to another level of our capacity in investigations that will go beyond the borders of this country. Mucirithia munene Martha Koome augite ruhonge rwa magoti ona ruo ni rukuguneka amu macira maritwithanagio kuringana na uira uthuthuritio nokoneka wina uma, including those for DNA analysis and information management systems that will certainly provide more and better information and analysis of evidence. Mwaka uyu wambiriirie mweri wa gatatu mwaka wa 2014 na hamwe uhuthirite ciringi bilioni 4. Rigana na President Uhuru Kenyatta riri ni ikinya ria bata bururi wa Kenya warikia gutacukia amu kuhingurwo kwa laboratory ici gukorwo kuri uteithio munene hari kugacirithia ugitiri bururi-ini kuri ruhonge rwa gwika uthuthuria wa ciiko cio maramari oro ndumwe na ruhonge rwa magoti amuciro tatuithitio urikoragwo wikitwo thuthuria na umokoneka. Ngiribotera Inooro TV kuma wabici nene cia DCI itagwo Jenga Wabui. Waki wa laboratory no ya DCI ukoretwo ugumirwo ni mihiga ya ungumania kuma hindi ria wathundurirwo. Rita ria mbere riria kwagire na riciria ria waki wa laboratory no ni miaka 25 mihituku hindi ya thirikari ya Kano no kioneki kiu gikugumirwo ni ungumania wa agrolisi. Mwako na indo ire ciare ithondeke laboratory no ciare cia milioni 600 mwaka-ini wa 1997 no ndeigana kwambiriria. No riria thirikari yekirire kirore na kambuni ya Agro-Leasing Finance thogora wa kumiaka na gwikira indo ugituika ni wongerereka nginyagia ciringi bilioni 3 mwaka-ini wa 2002 niguo ungumania wa Agro-Leasing uria watuikaga watongoretio ni family ya muhuri biashara Deepak Kamani wamenyekire. Mwaka-ini wa 2006 uria wari mwandiki mukaro wa bicini ya president niwe John Githongo niwe waumburanirie ungumania ucio uria wacungiririe minister wa kigina Francis Mwiraria, minister wa watho na maundu ma gatiba Kiraito Murungi na minister wa ugitiri wa thiini Christopher Murungaru kwieheria thirikari niguo maheane mweke wa uthuthuria Baraginyo. Othe atatu gutire wonekire na mahitia no Murungaru ni athitangire John Githongo na igoti rigitua arihwo ni undu wa guthukirio ritwa. Mwaka-ini wa 2021 thirikari ni yarutire milioni 335 cia kurikia tabarira ino na riu President Uhuru Kenyatta ni amehingurite na kuhingia kioneki kia miaka 25. Ripoti ingine ati maafitha borithi mwena wa Ongata Rongai kaunti-ini ya Kajiado ni marethana na ekwirwo atano aria maroneka mbica-ini cia CCTV makiya mucio mwe kuria maraingirire methaite na mabanga na mishinga na kuhahithia mutumia mwene mucio ucio. Maafitha maugite imaramari icio iratabanirie wici ucio utuku wa gukia muthenya wa Kiumia na marari na mushinga mithemba ya AK47 iria OCPD wa Kajiado augite ni irethanwo nayo tauria wa wa Kimani aratariria. Nĩ mbica cia CCTV kuria gikundi Kenya na kironeka ikitana na mwene mucio uyu akiingira thaa 8 cia utuku gukiroka gukia muthenya wa Kiumia barabara-ini ya Manchester Close itura-ini ria Kandisi kaunti-ini ya Kajiado. Nyanake ici ironeka igifunja gicicio kia ngari na gukinyira ndereba uria wakoretwo ingiria ngari na kumuhahithia thutha wake kurega kuhingura murango wa ngari. Inaonekana walikuwa majambazi kama 5 na imeripotiwa, ripoti ilipowekwa ni kwamba kuna wizi imefanyika na tukiangalia clip ilikuwa cha kuhuzunisha, lakini sisi kama makachero na askari wangu wanafuatilia kabisa. Tulienda kuweza kuchukua various datas. Aigira thiini nyanake icike indo itiganite ta thimu na speaker, laptop ithatu, tablet cia ciana na ithanduku riari na mbeca. Mucio uyu wairwo uriganitie na micingina na mucio umwe ugite kugerera mbica cia CCTV cia kihingo-ini kiao ni imoneti uria ekwirwo acio mambire kuhana kunyamaria arangiri eri. Kuna simu siribiwa, kuna briefcase na pesa ambazo zilikuwa siandikisha baadaye.
na pia I think TV set and some other vitu ya nyumbani. Kuringana na ikari ekwirwo acio matanaingira mucii uyu mambite kuiya mucii uri mukira uyu ungi ona njira ya kuohia mwene kuo njama ici ciarikiri foto ceceni-ini ya borithi ya Kandisi. Lakini bunduki ilionekana pale ni AK47 na ile nyingine ilionekana kama ni bunduki ndogo, lakini kwa vile tunafuata hao wezi tunaweza mtupe wakati soon tutawaleta kwa asili zetu tuwapeleke kotini. Mutumia uria uroneka kihahithio ari thibitari kumana na kimako kiria ageire nakio moko-ini ma ekinaĩ acio. Kanyumba-ini gaka niho arangiri eri aria kuratuika marangagira itura riri ria Manchester utuku wa Jumamothi maikarite mbere ya mohetwo ni ekwirwo aria matabanirie njama ino iria riu iri moko-ini ma maobitha a borithi utwiria ugithiaga na mbere. Ngiribotera Inooro TV kuma itura-ini ria Manchester, Kandisi, Rogai, kaunti-ini ya Kajiado, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani. Muhuraniri wa giturwa kia gavana wa Nairobi na tigiti wa kiama kia UDA Johnson Sakaja arenda mateta maria mari mbere ya kamiti ya IEBC mamwigie mateanirio akenyitirira ati ari na githomo kia degree kuma university-ini ya Tim kuma bururi wa Uganda na ati IEBC ni yathurimire maratathi make kuringana na watho maya magithie na mbere nake muhuraniri wa giturwa gia senator county-ini ya Kiambu na tigiti wa kiama kia UDA Karungo wa Thang'wa ni atatetie ikinya ria maabitha IEBC county-ini ya Kiambu ni kwaga kuhetũkia maratathi make akiregana na uhoro ati ni afutirwo wira ni thirikari ya county ya Kiambu. Kuhetũkira wakiri wake muhuraniri wa giturwa kia gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ni arikitie kwandikithia maratathi ma gucokia mateta iguru ria ikinya ria IEBC kumuhitukia kumatha giturwa giki. Cira-ini namba 230 uria wandikithitio ni James Gakuo, Sakaja akiuga ati wendetagwo Sakaja Koskei Johnson na uguo ni kuga mateta maya matiri handu mahutanitie nake. Athiete na mbere kuga ati kuri tariki 7 mweri uyu niguo atwarire maratathi make mbere ya IEBC magithomo na makihitukio kuringana na watho. Iguru ria uguo agathie na mbere kuga ati mateta maria mararegana na kuhitukio gwake mandikithio alleging that there was a gazette notice which had been issued by the commission to say that senatorial candidates beg your pardon, senatorial candidates will be cleared between the 29th and the 31st of May. So he's saying you appeared on the 7th and therefore you're out of time. First, that is not the reason the CRO gave on that document I read to you. He cited Article 75. Ni areganete na uhoro ati ndakinyanĩire kuringana na gicunjĩ gĩa 6 gĩa gatiba ni gukorwo ni afutĩte ona thengia wa mbunge ya Kiambu kuhĩtũkia eherio wabici gavana wa ihinda rĩu ndaigana gwĩkĩra rĩendekithia rĩrĩ kĩrore. Mr. Thang'wa has never been removed from office. Chair members, we are surprised that even when the CRO took this decision, there was never a complaint before him under Regulations 11 of the Rules of Procedure of Settlement of Disputes before the Commission that Mr. Thang'wa is not qualified under Article 75. Because if there was, then Mr. Thang'wa would have had an opportunity to present documents to the CRO to demonstrate otherwise. Ndudu ĩrĩa thikĩrĩirie cira ũyũ ĩheanĩte tarĩki 14 mweri ũyũ ta mũthenya ũrĩa Karungo akamũkĩra itua rĩa kana nĩ agakorwo kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa seneta wa Kiambu kana ca. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga augĩte maũndũ marĩa agakorwo akĩrora wona aingĩra wathani-inĩ mamwe mamo nĩ ng'aragu, wagi wa mawĩra, ungumania o ũndũ ũmwe na ũgima wa mwĩrĩ. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kisii kũrĩa egũthiĩte kũhaikia kura marĩ hamwe na mũtirithia wake Martha Karua nĩ orĩtie mũingĩ gũkĩyumĩria na njĩra nene gũkamũikĩria kura nĩgetha ahotane na itĩna rĩa mbere. Gĩcigo-inĩ kia South Mugirango thĩinĩ wa kaunti ya Gĩthii nĩkuo Odinga atwarĩte kambĩini ciake arĩ hamwe na ateti na atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru arĩ hamwe na Martha Karua ũrĩa maratirithania nake arĩ ta mũnini wake. Kuma tene kaunti ya Gĩthii ĩkoretwo ĩgĩikĩria Odinga kura na ona rita rĩrĩ Odinga arenda makamũthura. Augĩte nĩ egũtigĩrĩra thirikari yake nĩ yagacĩrithia mĩeke ya mawĩra na njĩra ya gwaka iganda na kũhukia ungumania. Nataka Kisii, Nyamira, Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu yote kwa 100%. Nyanza 100%. Utafanya namna hiyo?
Tufanye mna hiyo. Mimi namuomba kura zote siku hiyo mtokelezee. Kumera si ya Central peke yake, iwe ni ya Abagusi pia. Lakini wakati huu hata huko Mlima Kenya kumera itakuwa ni ya Raila Amolo. Mimi Stephen Kalonzo Musyoka, ni mimi tu nilikuwa nasubiriwa hesabu iwe sawa, si namna hii? Yani itakuwa round 1, haitakuwa 50+1. Hiyo ni aibu. Tunataka 70%. Ugima wa mwiri ni mwa maundu maria makoretwo makigumira muingi kumana na thogora wa iguru wa urigitani. Odinga akiuga ari na kihonia. Baba ke tahakikisha kwamba vituo vya matibabu zinaletwa karibu na pale watu wanaishi. Na ndani yake ziko dawa na kuna madaktari na manasasi ya kutoa huduma kwa wananchi. Na wanalipwa mshahara vizuri, sio? Na Wakenya wote, watoto, vijana, wakina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. No ahurire ndebe itanya riake ria kunina ukia na njira ya guteithiriria micii iria igomeirwo ni ukia na njira ya kumahura njeki na mbeca ari umwe wa maundu maria Azimio One Kenya ihagikite manifesto-ini yao. Wale maskini ambaye hawana chochote, jamii hawana mapato yoyote, tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program, kama vile inafanyika kule Marekani, kule Uingereza, kule Brazili, kule India, ya kusaidia wale maskini. Watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Odinga arathi na mbere na kampeni ciake rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩatigia mweri ũmwe tu na nuthu gĩtabanio ateti magiakĩrĩrie kampeni ciao ihinda rĩtanathira. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Muriuki wa Muchoki. Hende ya gikano gatagati gake na arutani ya university o ndomwe na ataramu wa mathomo matiganite, munini wa President William Ruto augite agikoya utongoria thirikari yake ni karora kere mutaratara wa githomo bururi-ini. Ruto augite kugwithia gwa gikiro gia githomo o ndomwe na wishi igeranio-ini ni kurehete andu matari na utaramu wa kuigana utungata-ini wa muingi. Karo Kinyugo Mwaura ni aratariria. Akiariria arutani ya university o ndomwe na ataramu wa mathomo matiganite mwena wa Karen, munini wa President William Ruto augite githomo kiega no kio kingireka bururi wihande wega na kwoguo angikoya utongoria thirikari yake ni karora kere mutaratara wa githomo amukogwa gwa gikiro kia mathomo o ndomwe na wicigeranio-ini ni ugwati hari uheani wa utungata kuri muingi. You want to destroy a nation, you do not need an atomic bomb. Neither do you need long-range missiles. All you need to do is to lower the quality of education and allow cheating in exams. Very many patients will die in the hands of such doctors. Very many buildings will collapse in the hands of those kind of engineers. So much will be lost, so much money will be lost in the hands of such economists and accountants. Ruto augite mwaho wa Kenya Kwanza ni wambiriria kwibanga uria mutaratara wa githomo ukurorwo keri. We have so many people working on it at the moment so that we can have an understanding of where we want to go with our education, because that is the one single issue that can influence to a large extent what happens to us. Iriri githurano kinene gitigitie thi ya mieri iri gitabanio. Ruto aroria a Kenya gukeyumiria gwikia kura amukwaga kwiyumiria ni gwikia ja atongoria ria mundu angienda. As a citizen, the greatest act of patriotism is to mind and to be concerned about the leadership of your country. Kunyihia thire uria bururi uri naguo o ndomwe na guthondekera andu ethi mieke ya mawira ni mamwe ma maundu maria maririirio giikaro-ini giki. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura. Uthiete na mbere kwamukira mohoro ma Inooro thaa ithatu tukoba kuhumuka o hanini ndugathie kuraya turacokereria. Tugicokereria family ya Naikuru iretha kihoto